Carta pa mundo. Mundo, conta. Organisasyon ng Mundial de Salud, siyentipiko ng di mundo, gobyerno ng internasyonal. Conta. Nos gobyerno lokal, pueblo, team de krisis, fabrikante ng iimportado ng di remedy. Conta kuboso. Doktor ng, botikaryo ng ikompanya ng di seguro. Nos doktor ng natural y homeopatiko, spesyalista ng ilo demás. Buso tambe tabong? Minister ng di salu, di finansa y di ekonomiya aktual, ies ng kutabatan na turno. Inspektor di salu, itambe es ng kutabatan na turno. Buso ta okay? Parlamentaryo ng aktual, ies ng kutabatan na turno, kuta i a representa pueblo, konta kuboso tambe. Direktor ng di hospital, itur seksyong di cuido, direktor di kasta di grande ng i persona ng spesyal, edukador ng, ketal? Pueblo di Corsou, Dushi Corsou, conta. Esa kitong karta dirigina boso tour kuta forma parte di planeta aki. Ata, mi alubidado saluda especialmente direktor ng di radio, televisión, korant ng itur sobra medyo ng di komunikasyon lokal i internasyonal. Konta kuboso. Pandemia. Konta. COVID-19 ifamia ng Delta Omicron itur sobra variante ng kukisas tingku binyahinda. Konta. Bosotur tawardo saluda. Mi que inicia mi carta con el siguiente dicho. Papiado di verdad, no tayas tulpa cinta, pero deme su rosea mi kerbisa ku verdad mester wardu papia. Pandemia alastramundo. Ay, 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 esta cos. Esta hopi morto y esta hopi dolo. Esta un tragedia que ta encando nos tur de un miseria. Nang di, hospital nan tayeng y mortalidad ta subitur dia mundialmente ponetur hende llora amargamente. Pandemia asera hopi suwowo, pero ahabri hopi suwowo tambe. Es un kusemper tabata na sonyo abulalantas princi kukurashi papapia y duna su opinión, sea ta contra of ta pro. Un bonita desarrollo humano, por cierto. Mundialmente, turgende ta tira falta riba e pandemia pa turcos kubay robes. Chiquito y grande, rico y pobre, posición alto y above. Ta pandemia ta motivo de mortalidad? Economía estanca y un hospital llena? Ta pandemia ta motivo de nos dolonan y lágrima mundial? Pandemia? Pandemia que llama COVID-19? Tomando tribilidad, mi quiero pedir encarecidamente para analizar mi análisis. Pa década ng kaba, nos está vivando den pandemia y algún de nos no ta realiza esa mes. E palabra pandemia ta viene de palabra grego pan, que significa totalidad of completo, y demos, que significa pueblo. Nos está viva den pandemia de egoísmo, de maldad, de destrucción, de abuso, de maltrato y de desigualdad pa años caba.
Nós não tem respeito para a humanidade. E a humanidade não tem respeito para outra criatura não que nós chama animal, que ela roceia mesmo conosco. No papia mes de respeito para a natureza. Nós está abusar de outro e abusar de turcos rondou de nós. Nós está hasta abusar de nós mesmos. Então nós temos coragem para avisar que a pandemia aqui está acabando com nós. A pandemia aqui não está acabando com nenhum gente. Está nós mesmos está acabando com nós mesmos. Ora a pandemia abate na porta, ela encontra um mundo destruir, qualidade humana tem na suela, acabar e agotar. Turgente tá hasilo que não quer e cuida humano esconde laga mundo mas tem. Comida de terra a guardo despreciar e reemplaçar para quick and junk food. Poluição abrirá ordem del dia, chão. Pobreza a 13 desnutrição. Falta de alimento sano, kuta renovar cel nang duna vitamina e mineral nang na corpo humano a manifestar de gran forma pa anos. O ser humano não tem força mais para carregar nenhuma maleza. Turcos com a bina moda nos apurba. Turcos nos ahasi sem importar que efeito estava tating of ting riba nos corpo humano. Ting ko a queda pegar hasta na malvicio e costumbre para depois hanya e cuenta presentar. Economia ta drai bom pa estango din benefício for DJ, riba costo de turcos, hasta riba costo de humanidade. E pobre ta vira mais pobre den tur sentido, e rico ta quere que por compra salu la siyang. Mai ku pai nan ting gana de comer fruta e verdura fresco, maneira tempo que nos isla tava ta rico na hofi. E tempo e pobre nang por adrenta kunuko ku brasa fuerte e planta nang mes comida. Kung nang tahasi come a wendia ku dos placa. E chino banda de cas nota fia e fruteria português a passa pa história. Ta algum mega supermarket a bini na lugar ku preço nang quase impagável. O logro de emancipação de Endemue é um logro grande. Nos mester está orgulhoso de essa aqui, pero nos não por ser a uo pe desarrollo nan desastroso ku ela 13 kuni. E pila de família ku yama muhe, não tem tempo mais para den kusina pa ayuda yunang kules e pone ordo den kas. Mientras outro pila ku yama homber, ta sinti ku tingkos nang kuno ta kay boyje, ora emue a kumisa tra. Aki su lucha ku malesa incurable ku yama machista, ta intensiva e ta kay de un decadencia. Dor di situação, yunang akeda praticamente sin pariba e sin pabou. Pa facilitar e mama ku hopi biata nieta tuma e carga e lucha riba suso, eta dune yunang 100 ora kupor pa compra pastete e lumpia na skol, em vez de direcha pida pão bruin com fruta bandije, pa duna gasolina e uso celebre ku nota bom desarrollar ainda pa e por concentrar mi na skol. Ta hecho ku ora botrabaho nan di kasta kaya atrás e doria papaga ayuda doméstico, nota costi papia mes, nota turhende ting eluho Cocinamento ta kaya bow, riba elista e passachino wa kung comida tabira e opção de mais fácil e pagável. Ata nanta bisando aqui na notícia,
Kumbia mas ato pa sitwasyon higieniko na restaurant ko mama gusta kumpra comida pa nos. E mucha nang taremarka. Sa teko batata nang taha sa dushi den zeta di kakalaka ijaka. En vez de perder cliente, chino haya mas cliente. Ta e petisyon di comida so a cambia. Awor, e cliente nang tapidi lumpia y hala. Especialmente orat in football, baseball y boxeo, e demanda ta grande. Snack, bar y café nang ta famoso cerca nos hombre nang. Dushi pa sa trabaho y dalon drinks ku quizás después por vira 10. Nada malo, super bom, pero conta ku e salud. Você passa hasi check-out na doctor, meskos ku e chill-out na bar? Lista pa bay fábrica de Barbie ta largo. Indikasyon ku ting hopi ku nota contento ku ng mes. No. Minota questionasyon. Mita remarca solamente e realidad. Tur desisyon tin su consecuencia. Y cada consecuencia su responsabilidad pa abo of pa esum ku akeda atrás. E polusyong rondo di no está alarmante. Pero más alarmante ta esum ku ta escoge pa e polusyong biba denang a pesar di ta consciente kiko nikotina ta si kuhende. Truk nan di pang no conoce tempo malo. Turta yen anche poi i glenda a perde trabaho. Esta un barao. Anto pa colmo, experienciando 3 lockdown. Stop di culpa e pandemia. Pandemia no tin culpa di nos falta di amor propio y descuido di nos salud. Pandemia no amata ni un gente. Ta nos mes ta acabando con nos mes y cu otro sin tincunes. E pandemia a simplesmente finalizar e trabalho que nos mes a iniciar. Me quero expressar, aunque me sa, cupa hopi e carta aqui lo no guardo apreciar. Atentamente, un habitante de planeta aqui.